Ai alama ngesida kope kwa na dauda buanga kin mama deja situnga ludo tem Tisai ko kumi district dai morate dai temwani chie kwa da kwa ne sal turne petai awoja uda ne doliti imita sa kwa tare kanoda ngeta kine swame roto loda kwa ne bunaloma rotemulo Tisai Eroto longesda kwa ne ra eroto lo soditageo ne pekola subi ala suba na kwab alosida kwa na bea rotemulo etetete lodo Tisai ageuni karngunu kerema maide Erot oraida itunga kwa na luda alosete itorito sida kipi oraida ikuangita kerini ludidik eti muloda lo monitoriongete loda kur opasida nepeke de eti muloda lo monitor aingadis na de lo monitor kwa pukere kwa penatu World Bank luda poda ijai kiseriongete loda kur aneko Uganda isirigin lude rasi aritan wedol tosi akanyape kanoda adukio kada boki kina kuri kineroto da lo kwa na lode lo Tisai ido da pode poto osote da man manager utene kwa na lode jare roll Goreng no go bila World Bank ada retu ngale nene kita ko yo puto bilo no sai toma obuo o depart obuo lamar e budget la ja to go buanga ko yo puto so chamo tebe no puto ke so wanch le ja singina ajero to na so mamu ko ne kwa na adawo ngesa ya onero mamnge selo sai no ni esa bar abara ngai so mamu ni joy of bet sa ko kwa na chamo ne be ni era sese kere munde bunapuga na swam no ayi somero bunapuga na yawo ni somero na ngona de ke bunapuga na yawo no apuko do rotini munde bunapuga na swam also have a potential for actually developing fisheries the other side. It is an island and I would want to see agriculture going beyond constructing this bridge. Would want agriculture to actually develop other projects on the other side while the government of Uganda develops all the other necessary services which are lacking on the other side. Minister Kasa Polote Sidonio ngezda buda ili papuga na anyuni da ebe roto loda ngezda itopoloro osote da ebe kakine kola stoma tetete da kwa ne patana ruchoki nepe kede distractani chie. Can you bring us out of backwardness, bring us also to where the rest of the countries and where the rest of the world is? Steven Akeleme Konye ngesde idio potunga lude lomuni to Tisai ili patabo bidio kapuno otakana no alo setoni katakwi bosne bu no peta ya data idepene ya oni kwana interdistrict connections ejaibo sia kurian na balebe e bakai ejaibo bo sio ene ibarengi place ne baki torte dege keda ibokan no elo muno Tisai ejaido sia kurian na bakai be anunyo ebuno de Erot itoro neni dokote bobo bakate ari itorero to neni ne tor ituwangunu kerebe ta ibuoto na ari bokana ya uni angena polo kero to ngonde saya asia tionisi kwenye bode saya nyone mamusi jeni aneja apugan nari koto sio dati ya jenete ejai anyone aneje Erot lo to ninye na neje bokana ngunu bere nitete mita ukoto ba mairo na kanyape airenge to wakere no bada rengare so da rengare bai ajene ngeli mutina atakabwai no ebokan ama mutai sisiana kinyo akota ngalimoke ntungano anebe aja utukede gudo kate alo ijaki na kugani kwa lelo Tisai ebokan ngesi jaki ne tonga medao boni akota ngai lipebe ka kwa lelo se gudo lo Tisai etungano World Bank elipite ngibwaki se dio package ai nyai kina kajaki de guda kajaki ne tai ibwaki ne package la kipi yetunga di che ejasa emechala ilo konya kwa ni ibwaki na de Tisai da eje une package ngol la bo ibwaki na de Tisai ebongu ne titunga no ejasa la ilo abongu ni Tisai ibwaki na swamane na idwe ajene ngabongu ne titunga no epo alo stela ilo ya nyutile muso ichana idono kinatakerini emamese semero emamese adekisi emamese angale uda ko Tisai konye polo se ala karano Tisai noi te kwani somero ya muni lailo ara examu ya lailo
ipijo kai dilim na nailo tourism be bera na nailo ya ne kabulu po bane padero ke sidai ai rimoro angar goro soko ni kadi ngomni paria lukolu ai ja pa borani angololane so da sombi para so ta ngana ragwelana bane pono ngone beto rangoro da ai pero tango reji lakini ja utenekeza apolo kete be buni soda apolo aya takine mamele musia meda ye nesidu mnyate sibija so ka ukonye kona no anu kere ijeni so bakimeda elo sikwa na dolo nsi Tisai akia ona na bunia la subano soma ko ipupi seo akero no egudo adole kara kisa kanyara lukan mamenga anyute gudo Konye amina na edeke Erot is the Ponegiara Swamo Carlo da Tubor. Ido de omita da ebe edonela palo unieto karualo. Erot is da ebuna rautlo de ingeta kino pedote do kwa naitunga iturti nepeke da motokani gali ni kaluda keje. Kanuka TV East Martinopolo Kokumi District.